salene yolanga be anatu maule ata o asole fa anunoa emosinoa talano utotanga ewinga ilolofa pitai wale aunga wa esola se ana eleta umayai le so te aluai wale manongi se ai lo fivai wa omisia oe wale lele ai simoe me umaila uba ai uana oe tu umailo fatu utinofo atumau e fai mau soa ia solo ufa anunoa ai amu ia oe ai wa e fia ai le lo mai lo nei ma fatia fa angala so ulianga ila toma futanga o ai lava ita ia uwinga ia malilo finangala upawulo ufayaso tele imana tutetu uavavea useaso tu umailo fatu utinofo atumau e fai mau soa ia solo ufa anunoa ai amu ia oe ai wa e fia ai le lo mai lo nei ma fatia Tell my fire, take away. Alleluia, oh Manuia, love for more. Hello for nana to toy. Hello for nana to toy. Way aluma Tinofo atumau e fai mau soa ia solo ufa anunoa ai amu ia oe ai wa e fia ai le lo mai lo nei ma fatia ai le lo mai lo nei ma fatia E whatala whātu lau topa ia mala o toma malu Samoa o la mawhai o na whanangolongo mai le tātou porkalame e Filifilia oe e le tua i le nei tupō. Whawhelo ata fwoi le pa ia malu Samoa i Amerika nei o maua se avanoa tātou te whātasia i le lofa mareanga le leo le tua whawhtaivi i a peolo na lofa i mea umalava ua i a whaia ona o i tātou. I o nei taimi e whatalofa tuai i le au tō umalava umawhai o na mafuta mai. I o nisi foi o whawhenga i whi au mangaruenga o le nei tuala fiafi. I a Manuia le tua i whi au mangaruenga alengata i lea i a maua le malosi. I a ilonga fo i o ale tele vavave o le air sami mane lau ele. I a i pera lofa maleanga le leo le tua. Tupu mai o le atinu. I a whawhtai whamalo lava le mafuta i a whawhtai le ngāru lue. Ia au na tofia le tua whawhtai malo tā pena ia wā fwoi wha moe moe mo le sāpati olo o mua mua.
A nei tula, ia, Samoa, lau por kalame masani lava, mai le sifafonga o le tai au for Radio Samoa, e Filifilia o le Atua, ma nei Samuelu Matafeo, Danny, le tātou ID le nei tula fiafi, i le lofa maleanga le lei, whatalofa tuai, i nuu malalafanga o lawa, ia o maota, ia ai le ngata i lea, o te umalava lo mwhaio na mafuta mai, ma whanangolongo mai i whane mai, ia po whea lava le tua le kilopiro e iai, so se nuu lava, ia vi ia le lofa maleanga le leo le atua. Ma nere tatou pokalame le netu la fiafi, e ei foi nei mea fau, o lava tatou tala no iai, i launga ngana wha Samoa, ina iai loa e tatou mea lo te tupu le nei a tanu, ia le ngata i lea. O le ale tūlanga wa iai le wha mai o le coronavirus i te tonu o Amerika nei, o a foi la fuanga de CDC, ia o le a foi la le tue manao o le pūlenga fau, o le tausanga fau o le presidente fau, i le tue whaofi mai te tonu o le WHO po le World Health Organization, le asa suspended le presidente Trump i le whao tausanga o lana no foenga. Ma nei e le tatou po kalame le netu la fiafi, ia le taimene nei, ia whatalo fatia Carola Vau Paulo, whatalo fatu from Canberra, Australia, ia ma lo lava, vai. Whamaoni e leo suma lau kiwi, o le au kangaroos, ia toi titi nei whatasi mai le au kiwis, ia le au aeto, ia tatou uma, ia tatou whai tala whatasi lea mulu pule nei, e leo se opoleanga, ia le taimene nei, o se mai alau whaafonga, i le pese le atai natu mo utou, ia molotopa, ia molotopa manu, i le pese wa saunia, se mai alau whaafonga. Ole
Ua tala mai i le langi le mamanu o le tua. Ua whaalia fo i le vane manimo o ngā luenga o na au. O le taimile nei, i le mawhai o na ngalo i a te i tātou tua a o whanau, so se tasi lava o loo maua i le mai i le nei taimi. Tātou te talo i le tua mo o lo lātou Manuia. Ina ia au mai e le tua i a te i lātou le tali o lātou manaonga. Ai fo i teimi e whaonga ina i e le tua o mai mo ia lava e whaai loa i ai o lona mana. E le mwhai o na whaangalo ina i a te i tātou. Le loi mata o le malingi o le ti ngā. Ai le ngata i lea. O le wha noa noa, o le vaaia le tausi mai, i le o lo mai. Ea e la le tō wha, ea e fo i le fia fia, ea e fo i la le fia vivi i le tua. Wa o lo sila fia mai e le tua, i tātou umalava i le taimire nei. O le ase ngā luenga, ala whanau o le a whai mo nisi o la whanau. Mana tua i lātou o lo mamai i le talo. Alofa i a te i lātou. Ono sai i puapua ngā mwhaingatā e tali mai e i lātou i a te i tātou o malarosi. Ona o aunga nā o le ti ngā o le mai. E ti ngā ina o le tino. Vevesi le mawhau o le tangata o lo mai. Au tātou o malarosi. A vea i tātou. Ma fafonga tamo mori o le alofa maranga le leo le atua tali i le filemo. Ai leo le upo whaati ngā. Lea tātou te talo i le atua le neteimi si i tia i lātou umalava. So se tangata lava e le nā o le Samoa. A ia mana tua la talo i le atua. You don't have to know their names. Pray for everyone, specifically for them they're sick. For what they're going through now. It won't take that very long. Whatever time is your prayer, doesn't matter if 5 minutes or 2 minutes or whatever. But God understands. You acknowledge them. And also you acknowledge God to move for their behalf. Tato wifo matalo. Le tualo mātou ta māpa ia o oe o le fō mai o fō mai. Wa e vai lua ina fo i o le mana o la wa fio i ate i la tau o tausi mai. E fesoso ani lea i ate i la tau. A o iei i la tau i puapua ngā mawhainga tā. Ma i o lo whaalawe lawe i o la tau tino. E peo ne si la fio o la tau tino ua manua le tua i mai. Wa na o la wa fio lawa e te mawhaio na e fufo mawha malo lo. O lawa fia fo i o le marosi. E mauai e i la tau o le fia fia ma le Manuia. O le taimi o lo i au a au. O le malolonga o i lau fonga. Le tualo mātou tama. O i lawa fio i le swafo Yesu Kiriso. La mato o le atu i ati oe. I lato umalava o lo mamai i le nei taimi. Alo fangia la ava fio de swafo Yesu Kiriso. Amen. I o le teimire nei, i o le atai na atu o le pese lea, i ha mo o tau umalava o loo sai se te i mai ma puapo ngai le nei tu la. O si mai ala tau whaafonga i le pese e wasau nia ma o tau.
Ia whawhitai lava o le taimire nei e wa tā tonu lava le sefuru mare lua i le vai luanga o le po o le aso whareile ia ma le aso tonai. O le aso ana nafi, ia o le aso na tā ua o le Friday 13, ia po le sefuru mare tolu le aso whareile, ia e ide tale tonunga o nisi tangata whapea ia o le aso e leanga. E tutupu ai o whaala velave, ia ele ngata i lea, ia ele au ngafo i le aso ona e iai o mala e o mai ai, mana tua. O le tale tonunga le nā whaare tangata ia, e mori na tutupu ai o mea i la le aso, a ia mana tua. O le atua, na ia whaia le aso, e le lei o le aso, au mai e le atua le aso tātou te fia ma oli i ai. O haula, te le taino o tale tonu pea o se Friday 13, e whiwhi ai. No, Friday 13 is one of the best day God has made. Yeah, so se mea lava tupu i le aso ma le aso. E le mea o le lei o isi mea o le anga. Ia ai le mwhai o na minimize ai le ngā ruenga lo tātou tamā ua whaia mo i tātou. I ala ilo nā lofa malo nā ngare lei. A whape manatu i tātou le Friday 13. Mana tuafo i tātou, alo ma whanau ma a inga sā mua o lo iei te tonu o le mālo. O lo iei lātou i taua. O lo iei lātou i so se ngā luenga lava ma simtanga luenga tō fia. I le neile mālo Amerika ia o New Zealand au se tālia Samoa. Ia po fea lava o le kelope o lo ngāru lu iei i lātou. Ia o le ala lea, ia e tauna whaamana atu atu pea lava. Ia o le Friday 13, ia is the, they say faina. Friday is the good Friday. God has made Friday for all of us to be happy and rejoice in it. Me umalava na tupu mai le amatanga, ia maso walu, ia it's okay. Ile eisi aso le itu na whaia le tua, o aso o le tangata soifua. O le taimine nei, ia wa o mai le tatou perspesenga i le itu o le awhenga luenga le tua, ia e ile manatu whapea, ia malo lava le tāpena, whawhitai furi sauni uni mo le asa, whawhitai lau tō ngā luenga, mai le asonga fua tau i le tasi o asonga fua to e whāwau pia lava. Whawhitai fo i wharitua mo le ngā luenga, i le whautua ino tamā i ngā luenga o la tau ona whawhenga iai, i le vasenga i au hao mo wharitua, whamalo lava, le whaamama avenga. Ia wai le whaingo fie, i hau ngā fo i na iai o le leo le au hao, e whautua i le tamā o le ngā luenga. Ia wa ele masaini e pena tu se tasi whaapei o se pou le ai. E vai umalawa i tātou le telo teimi. Ai mana a mia e tātou le fisosoani. Ia ai mai se lava whainga tā. Ma ti ngā matu ti ngā o le ngā ruenga. Ia whamalo whawhitai le tua le whasenga ti a kono mā wao. Ia o to umalawa lo whaatasi mai. Ia whanangolongo mai le nei teimi le tātou porkalame. Filifilia o i le tua. Ia, usi mai ala tō whaafonga. I le pesere nei wa saunia ma o tō. Ma lo lava re ngāre lue. Ia, usi mai ala whaafonga. I le pesere nei. One. The next song is a Samoan number, meaning we should give our lives to Jesus because He's the only one who can save us.
le pa ia mal mamalu ia ma fai o le mafuta mai ia lau sunga le whawhengai ngā lafo po lau tau wano u whawhtai le mafuta mai le tato Port Kalame i le nei tu la ia nesa tala mai Hawaii ia whawhitai tele lava ati taleni ia malo le mafuta mai Carol ia whawhitai tele lava le sapai o le tato Port Kalame mare toa tele o tau lungo le YouTube o lo mawhai o na mai moa mai ai ia le ngata fui lea ia o tau fui o lo mai moa mai i le tato Port Kalame e so se au penga ta whai langi lava ia po le afo se ala le o lo iai temere nei ia o le temere nei ia se i whaawawina pere tato Port Kalame tu sai male tu lao le fiafi ia le ngata ilea ia o mata upu mana ia fo e tau en tara no ine le telefo se taimi ia tato te ale mata mawai o le taimi le nei e tau ua ia le tato tara noa i le tupulanga le tūlanga o lo iai ia o le ale mafuanga o le ina whaina o le whanau ia o le afo o le mafuanga ia ua pule i le whanau i o la tuola ia o le se vaainga le i tonu fo i o le Amerika i le vaainga le lau tele ia ua afia le lalo langi a to le whamai le o le peer pressure o le whamai ia si la fia o mariso telo tangata ia e whatawaina pia taimi o mātua ma whanau i whatawaina pia lava ona e le taimi fo i le mawhai o na tala no mai le tamai titi le ti ngale tonu i a te ia o na whaale tonu lea o lona o la tupu wae maafia ia o isi taimi ia wa amata o na tato waia suinga o le whanau ia e mawhai fo le whaafisiringia e mātua po le ale mafuanga ia o lo iai fo ia tangata o lo o whaama wa maua la tautu spasi ma la tau i loa fo o na whawhengai manei mata upu po councillors e au ngā le mo i la tau le whanau. So, la matata no la mateni, e le ome fusi matara no mali uso i a Deni, i a le ngana whapeu tānia, ia, ona whaua wini ele le tātou Port Kalame. Deni, peer pressure, spoken peer pressure. Mafo whau, when we believe, see, I almost speak Samoan to you. One day you understand Samoan. Little by little. Little by little. When we see kids from the age of 10 up to 15 be able to go through this problem. Right. And sometimes the kids not able to speak out because they're afraid they might be talked down or the parents might not believe what they're saying or somebody must put fear in them if you say something. I'll come after you. And all these things, it's happening today. And I'll tell you what, it's not a very, very pretty thing to do. And it's very bad. So what is your experience, Danny? What is your advice for our audience, and the kids of the whole entire club to be able to listen to this program tonight? It's just a little crazy now. I mean, before we would like to say that the good kids would influence the kids that didn't have whatever it was that was training them a certain way. But nowadays it seems like the kids that are doing all the influencing are the ones that shouldn't be doing the influencing by peer pressure. And it's sad that a lot of people fall to it, a lot of kids especially. And at that age, doors will start opening up for them for either stealing or doing different actions that they shouldn't be doing, and that just causes a big old spiral that wouldn't be there if it wasn't for the pressure before. So true. That's very true. Because you know what? Kids nowadays, they really, really need one-on-one with parents. That don't mean like you divide the parents. I love dad more than not mom. That. The times too, parents, we must take that role and we must own it, our duty as parents. Let me speak for the fathers, excuse the language. For the fathers, the dads, yes, we have friends outside home. And sometimes our friends become more important than our own family.
It's always good to see a dad after work go buy McDonald's, go buy Jack in the Box, go buy food, and go home and share that meal with the family. And it's always good to buy a soda and just go to share with the family. You know, spend the money that you work through the whole week to be able to have that moment, that $1, you'll be able to eat your lunch and dinner with your family. It is so, so powerful. Instead, we take that dollar to the nightclub, to the bar, and it becomes like $100 spent just to get drunk, right? Just to do other things outside home. And mom, the kids, by themselves. And we wonder why sometimes dads, when we go to our kids, the kids are more close to the mom. Or even the moms too. But I'm only speak for the dads. You know, my encouragement for all the dads that to be able to listen today, we can overcome all this by changing our mindset, putting God first, and God take care of our families. But don't put our own agenda first, you know, for what agenda of the family is. Our kids need us home. They really, really do need us home. And you know what? There's some other parents, and this is what the thing that it hurts the most, with some other fathers that they don't have children, you know, and they will love to have your children. They will love to, because, you know, I know some of my friends, you know, they say, man, I can't have children my own, but I would love to have my sister's children. But she say no, because I understand, you know. But here we are. Kids are going everywhere. They're young, but they will see what's going on, and they will be able to do anything just to get into life. Right. So what is, Danny, you know, the word of God, there's no excuse, right? Right. It's the word of God is direct to the hearts of every single human being. You know, when we see this pattern going on and on and on, you know, dads, you know, we'll talk about dads, you know, after work, going out with their friends, you know, nightclub, you know, until the next day, come home, drunk, right? Right. And able to have this language, oh, I love you, baby, I miss you, but not knowing the language that they speak is the drunkenness, it's the drunk language. It's not really come from the heart, you know, because their mind is numb because of the alcohol. Right. Right. And my point I was trying to get across, that's why Jesus warned everyone. Drinking alcohol, right? Wine, make sure you don't get drunk. Because once you get drunk, everything that comes out of your mouth, excuse the language, it's not who you are. Right. You know, so help me out a little bit, Danny, as you see your culture, you know, the Spanish side of the family. Is it go across the board the same thing, or just like it's different? How you guys handle it? Well, I mean, the Spanish culture, like, unfortunately, there are good parents out there that do love their kids, but unfortunately, there is a lot of what people call machismo or stuff like that, and Yes. you know, it's my way or nothing, and you know, it can't be that way, you know. I mean, if you have a loving wife at the house, you know, it's your loving wife, but you have to actually give her right also. It's not just whatever I say goes. And yeah, I mean, you got married because you love her, not because you wanted to have a slave at the house. So it's a 50-50. And yeah, I mean, I've seen so many situations where dads aren't there for either going out to get drunk or doing XYZ, whatever reason, and then as their kids grow up and their kids start veering off to the left, to the right, they're like, I don't know why it happened. I always provided for them here,
but you provided. But what about the time that, you know, wasn't money? It was like the actual like father-son or father-daughter time. Right. Like don't put so much money on the table and take away the time for that father-son or father-daughter time, because that's a big part of growing up for kids. It is. It absolutely true. Thank you for sharing that, brother, because it is so true. You know, because the attitude that we all fall into is this: I'm the one who work. I provide for the family, right? It's a I. You know, it's not this is ours. You know, and it's very troubling when dads always take the role. I'm a dad. You know, I'm the head of the household. Well, the head of the household means lead by an example. To love. That's all it's do, just to love. And love comes with so many aspects of lives. You know, there's no slaves at home, right? Of course, they shouldn't be. Yeah, they're a human being. You know, and the I do is so powerful. When you say I do to God, it changes everything. I'm not saying because I'm perfect. No, I'm not perfect. Because I did it once. I was on that path. And I tell you what, it was sad for me when I went clubbing. Then I came home and my son asked me, Dad, can you take me to McDonald's? You know what my answer is? Oh, wait. No I'm money? tired. You know why? Because I don't have no money in my pocket. All the money went to the nightclub, to the bar. That's a sad feeling. It's a sad. Did I stop? No, I keep going until I hit the rock bottom. When I became hungry, then I know God slowly taking away things that I spent my happiness with. Right. Instead of home. You know, instead of home. We have a song that we're gonna play for all of you guys tonight. You know, we gotta remember, you know, why we're talking about this subject tonight. It is true, because let's remind ourselves for our loved ones that they rest in peace. They're dead, you know, they're not here with us until the next time. Manatua ila tau I tatou pespisenga o manaonga e le ngata ilea ia o le taimio mafutanga ia usimai alau whaafonga I le pese wa saunia mo o tōre nei tula. Suele moanga sa ili le vau, sa ili le pofa kali kali au, ka fia falongo a kusumleo. Pau ngai yo langa ele kumau mama o pe anga kama fuka e o le fava vau moi mala I kuma mau moi mikinga fa wa wa o mai lo boki au ngai ngalo sa fungala au e ia so wakali o atso foi wakali we yo ele li o ele kalima o le pule o atso markanga ka fo o atso markanga ka wa mo lo foi manga pe kale kai mi langa fala au mo ka ko wanga sort foi au le langi o ko foi makani wa lu I foi le le sami Away kuma mawo ikange wasaule musu Wa abela upele ele le wase uwe Oh yawe Lima futana umotusia Oyola upe oyola uo Ola ukai mange pele lo uloko Kafia falongo wa kusumio
Suele moanga sa ili vau, sa ili pofa kali au, kafia falongo aku soleo. Vai, au ke kangi, ringopo anga siliolo le langi, au ke kangi, o nga mafukia nga wala foai, au ke kangi, kako ke koe mafuka ia ile kaimi, au ke kangi, wala au Yesu o yo le kali. Se konge minguke oikula ono bola ole okele ilo e kaua awa ke nga ule oa spend time with family and myself makua awa ele ilo e kaua de kai Suele moanga sa ili vau, sa ili pofa kali au, kafia longo aku soleo. Ia talofa lava le tamina nei wa lua se furu maleono minuta te elei tu la e se furu malilua. Ia whatalofa atua lau tōpa ia mala o tō mamalu. Ia umawhai o na mafuta mai le tātou porkalame le nei tō la. Ia o le tamina nei, ia o le a tātou taratala noa. I le coronavirus. I to tonu o California, Los Angeles. Ia ma Amerika atoa. O le... Au ngā le taimile nei, ia na toi reflect, si tātou toi whaai lava, po le ale, le tūlanga le wa i le wha mai i te tonu o i tātou i Amerika i le taimile nei. Danny, I need your help, you know. What have you heard about what's going on with the coronavirus? As far as right now or overall? Right now. Right now, I heard it's going back up. I heard, was it today or yesterday, that California reached 1 million people infected? Yes. Yeah. And that's crazy. You know, I mean, I know we're a big state, but it's 1 million people, and, you know, it might just get worse. You never know. It will be. No, it will be. California alone, right? Right. 1 million plus people infected with the coronavirus. So that brings the death out to 18,000. I believe so. Plus the people died from coronavirus only in California. But as for United States alone, it's 10 million point People. half. You know. Well, I know that Florida has 1 million also. They got it before we did, I think last week. And we made it this week to 1 million. That brings our total death to 244,000. That's crazy. People died in United States alone of the coronavirus. And then when we look at the whole wide world, it's 54 million, right? Right. People infected by 34 millions of those in recovery. And then it brings death is 1.3 million. People died with the coronavirus. Right. You know, which is... It's not a happy news at all for anyone. And then when we look at it, Tumalo or the county of Los Angeles alone is 331,000 people now infected. That's crazy. It's crazy and it's fast. Because it makes you think when you go to the grocery store or you go to work or if you're in contact with anybody. Right. I mean, there's a lot of asymptomatic people out there.
and there's a lot of people that have symptoms, and not everybody that has symptoms wants to stay home. They still want to go out. Right. So I mean, it's crazy right there. So now it brings a death in LA County alone, 7,200 plus people died in the coronavirus in LA County alone. Right. So the question is, why coronavirus is constantly growing? Why is it constantly growing? Well, the answer is no vaccine, right? That's one of the reasons. One of the reasons. And what's the other reason is people are not careful. Right. I think when it first started, people were a little bit more careful about going out. I know it's tough, with the lockdown and the shutdowns and everything, and we've opened up little by little, but people got way too comfortable, and they go out and they go out with a mask, and they go out and they don't sanitize what they used to like they did before, and it's a burden. I know that, but death is the other option. Ile masina o mati le tausanga fo. Olo iei le whainu mera whapea o le taimile nā e whāse lau tolsfulu wafi tangata Amerika e mali liwai i le whamai o le coronavirus. Whāse lau tolsfulu wafi. O le whainu mera nei, molo tau sila fia. E lema whai ona se se le sau o le CDC ma like prediction i te tonu o le whanama lavere nei. When we see now is 10 million cases. Let's figure that out. Rewind the clock back. 10 million cases. A lot of them is infected. A lot of them is in the ICU. Right. They're fighting for their life. To umalavala ne olo o le whane mai. O le whainga tā i o le ngā ruenga o lo iai, mataulia. Te so o mai lava le influenza, ma le coronavirus e le taimile ni e tas. Coronavirus, e le se cure le coronavirus. There's no cure for the coronavirus. Even in the next 2 months, we're not going to have a cure. The cure we're going to get for the coronavirus, we are looking at a year and a half from today. A year and a half. There's a company that came up with the Fraser. They might say, we're getting close. Right. With the coronavirus, with the vaccine. There's a problem. E le whawhi tāuli I le mata upu lea. Ona fo I o le vaccine le wha ngā me I le atou. E le itu ua I se tino se tangata. Malesi mea. It'll take at least about 8 months to make sure. E valu masina e whao ngā masu su ere tui lea. Pe ngā whāteli I mental system o le tangata. The system o le tangata ona talia the vaccine, which is it has to be injected to the body of the person and make sure the person can be able to take the vaccine. Right. Because imagine if this vaccine, they give it to the person like it's 55 years old, for example, and that person is not be able to handle it. What happened? That person died. So what happened to the woman that is pregnant? That drug is not for them. Or the baby, that drug is not for them. So the best advice is when they say they have the vaccine, to me, I'm done with it. It's the same old story. No, do not buy it, because it haven't been tested. It at least takes about 2 years, a year and a half. Right, to see any side effects. Yeah, exactly. But there's no side effects they come up with. The only thing that they come up say they close is 90%. But to where? Right. To no one. And when did we ever heard about Fraser? See, let's see if I'm going to know your manatua tato out tax payer. Your manatua de tato. Me umalava ne tupu fapene. Now the thing I know tato. Alwe mar tato temi. But it's nothing good for us. So that's where we need to look at it. When are we going to get the vaccine for the coronavirus?
a year and a half. You know, we listen to what the CDC says. The most of the majority of the problem that why our dates are so off and way off from the calendar of this disease because of ese mai Palestine male pulenga le afo WHO o la tone if so ani la tonu il fautuaina male ngatelia e mawa uma mai lava le tele resources mai fafo le ala le nao le lo pisa to telo tangata whapea ia o te rua masina taunu ia le afo na to tele tangata whapea le ai mato tele whaia ona fautuanga fo mai e le taunu tu o tino tangata ona e le i loa pe ngā whātia le tino tangata a le mā losi o le nei vai la au ina ia whai nai o le tangata pe lava o le vai la au le sa su e Amerika le na mawai le whamai o le ipola mai mo I lava na whaisi na umi o na sa su e pe lava pe ma whai e le vaccine mea on awa ne I o te tangata a ia o lai o le tangata te te e atua I le whamai whapena fo I la le tūlanga le iei le whamai le o le COVID-19 ia mo le whanau lava o le ala na pe tātou te wa ai awa tātou te fia e whape ia le la sau wā pau lava I tātou whātari tali o le taimila mo whai mai e loa ia le ofisa po le matanga ruenga o whamai ia wa uma ono sa ili ma ua maua uma maututu le tonu o le vai la au leo le a whaongaina a matarono te lia e tātou the vaccine that we use for the influenza this time is the egg. It took a long time. Right. You know, it took a long time. Omi funtau sa ili le fua moa pe au ngā le niwa le fua moa le tino le tangata ina e te te atua le influenza. It's simple things, but it's going to take a long time before we come to that point. And they were thinking that between that time, the virus could, what do they call it? When it changes? I forgot the name of that. Which one? The evolves. Sometimes the viruses evolve, like Yes. the cold virus. Yeah. It's evolved so many times that they have to change the vaccine here, and there. So right now, I mean, I think they said that coronavirus evolved one time already, where they had the original strand, and then they had the European strand, I believe it was, that got a little bit more aggressive. So, I mean, who knows what it'll be in about a year or 2 years. Ia le e whala wiloa tu pe lava le pa ia manu tatu au mafuta. Ia wale au ne fi tatu whapea, you know, leila maua le kiwa o le coronavirus e le ai. Whatalitali tatu le tausanga ma le afa whatu a mautu le lei. Whatu a mautu le lei. Ia a o nisi nei o tala whaopopo ia po tala foi o le lau whanua mo le nei tūna ia la whai laiva tu lava ona o lewa I tātou lunga le pēta whai langi. Ua miliona leo whai o tangata wa awhia le coronavirus I te tonu o Los Angeles. O matanga ruenga o le soifua maloloina o lo ngā rurue whātasi ma le CDC I le taumo whai ina ia maua o se puipuinga ma nofo whatula whono ina ia maua uma tangata le malu ma le toa whimalie a wā o le nei whamai I rona sa sau tele. Wa mana o mia le toi whaofi ma te tonu o le WHO e whai leo ma whasosoani lau tele a wā le tau ma whainga te tonu o le ofisa o fō mai ma puipuinga. O le vaenga ia Amerika I le tauri nei le coronavirus o le masina ia mati e tusa lea ma le ripoti e whase lau tolu se furu o tangata e malili wai. O se fofuanga le nevai taimi ona o le sawa ma le tupu tele o le pepesi o le whamai I te tonu o le nei atanoo. O le se wha moi le taimi nei I le maro I le toe apa atu I tua a wā le taimi I le nei coronavirus. O fofuanga ma tala lau tele wha atu saina wha pe tonu o tai miliona le tele o se te lima I te tonu o Amerika o le amatai ona toe wha tau fia o whimalanga inga I fafo ma te tonu mai o Amerika. O le nei whaamtanglanga whapea o le whaatamala mai le Perez tede ma le pūlenga mai I le taimi mua se yo o mai lava I le so, the nei waafia I le tele o le whamai.
Na whaare le manatu le presidente le matanga luenga ofisa whape le puipuia. E whaalawi loa pe i tonu. Ina ia au mai ei o manatu Filifilia ma te tonu i so se matanga luenga i te tonu o whale mai. O lo tau fia pe lava de tupe de tabili nei o ne tā pena ai le presidente i a Biden a wā le wha wawina o le nofua inga fau i rona o fi mai. O le tōtelo i la tō uma sa tārsanga ina le presidente Trump i le tabili nei e ta tau o na ave o le se fulu miliona whape o na tūsia i whao tausanga uma a wale pūlenga fau ma le presidente tau whaolioli mai a wale sauni atu mo le malo ia malana whengainga. O le so mo wale tatu ripoti e whapea o lo tau wānau pia lava me tala nua te tonu le official senator ina ia te tala o re nei whamamolu. O le taimi nei mai tonu o se ripoti mai whapea ia Joe Biden ua luas fuma waru tausanga i le toi malo mai le demokrasi te tonu o le stete o Georgia. Taru mai le tasi la fe iwa se lau iwa suma le lua le na manu malo mai ai ia Bill Clinton. Se fulma de ona tangata pālota o le tū, le ua whaopopo ia i tonu i le pālota ia Biden. O le taimile nei, wo o mai ai le se senga ua tōru se lau mali ono Biden i le lua se lau tōru se fulma le lua Trump. E tu saila ma le sasau coronavirus tonu Amerika, ia ua avea fo i lea mawhainga te tonu o le tamau ainga o le atanu. Ua le ngata i ngā ruenga i fafo, a o ngā ruenga te tonu. O whātaunga o loa mai fafo ma te tonu, o le taimile ua amata o na tau fia, ona o le whaamai o le coronavirus malon sa sau tele. Iwa 40% o le vaifafōlea o le mori maulia i le coronavirus mai te tonu i le Fraser. O le fisili na mua o na tui tangata na maua i le mai. Le eisa tali mai te tonu le CDC ma le ripoti ato le WHO o le nei vai la au sa whaongai nei fafo ato ma te tonu. Na mua ana tui na mai o se tangata te tonu le tali whapea. E ei mātaro salonga o le nei whamai pa le nei vai la au i le au ngā i le mai i le taibile nei vanga nā ai ua o mai uma te tonu fo mai na ia sa ili ai o le vai manino i le tūlanga o lo i ai i le whale mai. Ai maise, te tonu uma lava i lātou tau whaolaola i le taimile nei i te tonu o ICU. Le taimile o lo whaongaina pe lava tong fitinga o me uma whai o na whai ina ia tau mwhai wha amanawa ina ai o i lātou. Ia a le taimile nei, o le ripoti mai le whale mai e tūlanga ese le tūlanga ua iai le vai yasole nei i tangata mamai i le whale mai. Ia o le sitala pupu nā ma se ripoti mai te tono le soifua malolo ina ma te tono fua vai ngā whai o le malo. Ia mo le nei taimi mo oi sā mua ma le au whaafonga. Ia o le taimi le nei Danny. Le a tai nātou le pese le vavai ai o foi o le nei por kalami le nei taimi iana toi foi mai foi le a whaawawina le tātou talanoanga. Ia ni tasi foi o vaenga o Filifilia mo i tātou le nei tula. Ia o se mai la whaafonga i le pese o saunia mo o tau, Mr. Cowboy. O se mai la whaafonga. Whapea o le sai tau hani ma tau o lau mana mea There you know le tau sia I no matu le whapungai Na e tau to mai aia ua sili lau va ai E tui pala lava au le tele o taimi au ta fafao tuangane mati eti e pasi o te moi le poma le malingi o ulo i mata o beita o le ngata e fasia ai pupula o na mata
fali fu masileo le po Elio se fai tanga mea ma se fulu ulo Elio se tama se manu Wai fai fa pea ya Le tanu atu I kokolina E fai mucho alua E fa pela ba oi Ele ima watu la uva ai Le tava lele na isa uai Atu mama o mai Malona si ulio na ulanguna Baby see tomorrow morning Oi awe I tai lo tavatu Picture te ochi Wow mawa tai tai ni ma oi Ile tuli manu Tu aina oa umala ufa amalu O te lelo ai no ai ai Se si tangata Taluna e apalai le fa yulu ale mala Eleo au se fali fu masileo Fai tanga mea ma se fulu ulo Elio se tama se manu Wai fai fa pea ya Le tanu atu I kokolina E fai mucho alua Se fulu Elio se tama se manu Wai fai fa pea ya Le tanu atu I kokolina E fai mucho alua Elio se fali fu masileo le po Se fai fa ali Se fulu ulo Elio se tama se manu Wai fai fa pea ya Le tanu atu I kokolina E fai mucho alua Ai tu e fa foho I mai Sunga o la umai Ei lava ti ngā o leo langa. E le atua foi se mafutanga ma se Filifilia. Ei teimi o mafutanga ua vala ona o le tutu sauloto. Ei teimi o te ai o mafutanga ona ua le petia le lofa. Ei foi teimi o le tutu sai o le lofa ona ua tele o tala e whaalongo iai. Ai a te patau la I lewa re tangata I lana whenga I le lofa maneanga ni lei. E tausi pia lava le vā whealoa ai. O le a vā maritane. E ifo I fautuanga re tuspa ia ma upo le atua e apo ai. Ina ia mauai o le fia e le tangata I le lofa. O le o langa re nei tātou te iai.
O leo langa i le ato atua i ai se fia. Ai a tātou o na whaia i le fia. E manuia lava o le taunu unga. E leila se ti ngā. Lei se whawhi tauli. E manu malo pe a mā losi i le alofa. O mea uma lava e au ngā i le lofa. O mea ma foi o le nei o langa. E le na o le whaatua tua ma le file mu. E le na o le ono sai ma le whaapare pale. A o le alofa lava. E tau whai mai lava le o langa o le tangata. O na vaile o le tangata i le atua. O na ia whaapea lea, ia ala langa i le ali i le lalolangi oma. Ia o tau au na atu i le ali i male fia. O mai ia o tau i ona luma male a langa fia. Sau i le atua male fia. A langa i le atua i le alofa. Whawhitai. Mamoli le la au i whonga i le vi inga malonanga le lei. O le pese o se whatinonga na te whaaleuina la ngona o le tangata. E pese pe a fia. E pese foi pe a whanoa noa. Uailonga lava le pese tātou te iloa i nei aso. E tau mai lava le pese la ngona i te tonu o le tangata. E tau mai foi e le pese le mafuanga o le pese o le tangata. Whai mai. Ia pe pese le larolangi uma. A e fia pese. A e whaanua noa pese. I le ale winga. O le tu wa le lei vi i le atua. O le tu wa le lei vi i pea i le atua. O lo sila fia i le atua. I tā tau i le nei vai tau. O le nganga o le whai salamu i whapea. E alanga ma whaeloa le fia. O le tauti nunga o le nganga whawhitai moni nawa lea i le atua. I mea le lei wa whaia e ia mo oe maa. Ua ia whaola, la vea i mai a te ita ua mai le oti, wha mai le tunga mau ua matala. A savali e le tangata whaatua. E savali e mai i le ngutu, se atoi o atu lava i le tasi o le ngutu. O lo o matala mai le whaititoa. Wha mai e le mawhai e le ngutu o le tunga mau, o na tau fia iai o le tangata whaatua. Aisea, o na fo. Na maliu Yesu te tonu le tunga maulea. Tūlai mai Yesu mai le oti. Matatala i lalo pā mawalulunga o tunga mau. A taunu ai o tātou sāwa vali le tunga mau le nei taimi. Ai o le fefe maripopole whapea. Po la ngona mai ea e le atua o leo le nei tūla. O lo la ngona mai e le atua. O lo sila fia fo i le atua le au whai o savali mani mamau o la wadu. Ai o le vai to toa lava le atua i te tonu o lana whanau. Ia i loa e lana whanau o na vivi i a te ia. I le vi inga i a te ia. Ai se a la i le alanga ai le pese ma vi inga o le atua. I le telo taimi i a te tātou. Ona foi wa tātou no nofo ma whaanoa noa. Ona foi wa tātou no nofo ma whaa vai. Ona foi wa tātou ta lia le whaa tinga. Ai a whawhanga lo tātou wanganga i upu maralosi, ma upu fia, ma upu sitia, e fia fo i le anganga o le tangata. Ai a tātou winu pe lava i upu whaa tinga ma upu whaa vai. E vai e fo i le anganga o le tangata. O le whatanunga le tua mo le lalolangi umalava, ia tātou fia ta lia o lana me alo fasili mo i tātou. Mai i ala langa la i le lalolangi uma, ai awa le wha vai. Tu watu o lima i le tua, o au ngā ruenga nā. Mai tu nato lo leo i le tua, o le sui le nā o lau whaafutai. E tau ia e le atua lau tau ti ngā. O a foi popo ngā mo whaingatā o leolanga.
e sila fia le lava i le tua. O upuna e au ngā ia te i tātou. E toi fotua i e mo toi mawhawhau. A whai o i le taimine nei. E ise mea o tu ti ngā i lo mawhawhau. O se tala o ti ngā. Po ua sola fo i o le tamaloa i lona ainga e tia i oe. Po ua toi sola fo i le whawhine lo ngā ainga. Ai tia i oe. Po ua le maua fo i o se tonu le leita tonu o le ainga. Po ua tewa le tamatene wa le toi sau. Po ua tewa fo i o le tamatama wa le toi musu e no fo i le ainga. O a lava whawhita uli o mai i le nei tūla. Mana tua. E le o tūla fo ina oe e le tua. O lo o lofa pe lava le tua. A le taimi nei mo tātou ia mana tua le tua i taimi o pōpō ngā mwhangita. Whi mai le telo whisilo le tangata o le pōpō ngā whapea. Ai se a ua le a mana i ai e le tua. Ma ua tupu le nei whaarawe lava i a tea. Ai o te mānosi pe lava talo i a te ia. O te whātua tua pe lava i a te ia. Mana tua. E tofu lava le tangata ia malana ia Filifilia ngai whai. Ai e whaatasi le tua. The man has a free will to decide what to do. But God makes sure he'll protect that person. When we come to this Psalms 100, it reminds us for all of us to rejoice and sing unto God. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come to his presence with thanksgiving and singing and songs. Praise his name. In a world of forced of displacement of peoples, an economic system that is falsely lead us into many destructions of life. Times is hard for us to praise God. But for faithful people, when we go through these things, let us be the symbolic of strength, of love of God, so others may see us and they follow. We live in this world, it's a broken world. And sometimes our minds, we don't understand why things are happening in our lives. Yes, the call for the whole earth, not just people, to make that joyful noise. Praise his name. Can these words push us into the way that every nation can come together and be able to hold hands together and say, thank you, Lord. Thank you for your mercies. Maybe one day. Not everybody prays. Not everybody prays. But according to God's will, he loves everybody. A man might turn around and go back home and leave the wife, or the wife might go back home and leave the husband. How about the prodigal son and prodigal daughter? How about the family that's total dispute, split in half? Parents are fighting over kids. Who has the right? Take the kids, and who does not have a right? The court would decide what to do with the kids. When we lose the battle of love, when we let our love contagious with other things in the world, things like this happen. Make sure love stays within you. Not the materialist things what love is, but love that is within you, your inner feeling for your partner. Just as God loves you. God loves you from his heart. That's why his love is unconditional love. It's not a conditional love. Conditional love, that's what we do. We give our kids things they deserve. We give our spouse, is the reminder of our love. But the love that God gave us was Jesus Christ himself.
May the Lord bless you. You know, this time was only just the first part of our message, but I do believe as we go along with our program tonight, we'll come to the end what God placed for us for this morning. Happy morning to all of you. When we come back, we're going to continue to talk more, and there is more message from God for you and for me this morning. Ya o pese le nei la tai natu, ya mo o tole nei tu la wa ta tonu lava le tu la jasi. Ya o si mai o la fafonga i le pese o Samuelu. Ia talofa lava ia o le tele nei ia wa tolu minuta te nele tula e tasi. Ia whawhtai lava le mafuta mai ia maru I whare sola. Ia whawhtai mahalo lava ia praise his holy name ia his love endures forever. Moni lava wha maoni nes tala. Mahalo lava ia absolutely true. Ia Maria lo sio whawhtai mahalo le mafuta mai tato pokalame ele nei tai ao mātango fie. Manatua, God chooses you. Yo e opulare nao ni tusia e le tamo Peteru. I le tusi mo mua Peteru mata upo lua. Ia le whai upo iwa. Maila fasi whai upo lea. Ia, you are chosen people. You are chosen people. Yo e ia. Maybe sometimes you're going through in life now that you feel like, nobody cares. Why am I here? But I'm here to encourage you
And I'm here to share the word with you. You are mothers to God. Don't feel like, you know what, nobody cares about me. Don't question why you're here on earth. Don't doubt your life, because God loves you. He knew exactly why He called you upon this earth. And the question is this: do you ever feel invisible? I'll be honest with you, sometimes I do feel that way. Has anybody even noticed you? I do too. Just like you. Does anybody know that I'm here? Do you ever hear people talk about, hello, I'm here? Does anybody say hi to me? Can anybody see me? I'm here. Maybe some new clothes will get you noticed. Or maybe you think, talk out loud, maybe it will get your attention. Or maybe they will continue to ignore me for a little while, but then the crazy things can happen when we push people on the side, push people away, because we decided to do so. How? Because we only look at the outer appearance of ourselves instead of the mission that we're going into. Instead of invitation that we're going to, and the purpose of that invitation is very, very powerful to us. But we are looking at ourselves centered just for us. Jesus himself, when he arrived, his own family disowned him. They didn't know he was there. They knew he was there, but they did not want to say anything to him. Learn to see yourself as God sees you, in love. You are covered with the clothes of salvation and wrapped with the blood of Jesus. And that is you this morning. That is you tonight. Isaiah 61 verse 10 talks about how God wrapped you with the clothes of salvation. Do you ever feel like anybody now? Are you coming close to where we're going with this message today? When you do, remember what you are really worth. Remember what you are, whether God gave you life. Remember God himself called you on this earth. You were bought with the precious blood of Jesus Christ. Ori toto Yesu Kiriso. Whaamamai nai oi. Ma'au mai ai oi tonu. Ole ola fo. Ma tongi uma ese ai o ang sala. Ma whaare tonu na tupu. If you ever start to feel invisible or left out, don't get too comfortable. But start speaking to God, allowing Him to wake up your heart, meaning to bring out the good of you instead of bad of you. Because it will happen. If we see the child act like a child, and then we know there's something is in the child. Why is the child is acting like a child? God himself says this: when God chooses a child, is you, and you act like a happy child. But sometimes we don't. Sometimes we see kids when they act like kids, but you know what? That is their joyful noise. That is their joyful noise. But we have to embrace. We learn something from kids. Even though the bad times, they don't stay very long in a bad time. They're happy. Ilim whaina nofo ina tu se ilonga lava o mai ai. Le ai. Whano no nei toi ata ata. But God says, I chose you in the love so you can love others.
Let the way of God sees you change the way you see yourself. God chooses to see you as his own child. Wonderful made, wonderful creation. How do you see you in your family tonight? Do you see yourself separate from your family? Yeah, maybe you're second guessing. I don't know. Maybe I do. Maybe I don't. All these things will come into our mind because you know why? Because we're not checking ourselves first. We have to look at ourselves first. If we don't look at ourselves first and look at the speck in our eye, we don't see the clear love and the clear view of God in you and in our families. Something must do. We must do something. We must look at our love. Because the Bible says, love is pure. Love keeps no records of wrong. But loves endures. O le rofa nā mareanga le leo le tua o le mafu whaunga nai le taimi o lo o iai i tātou le o langa whainga tā. O le ale vevesi mai o le lalolangi malona popo ngā ma whainga tā. E si pe o e lava i lunga i upo le tua. Awha pe oro e whanua noa le nei tūla. O ti ngā rau loto i se mea o tupu. Po ua le fo i mai o le pāanga i le whale. Po ua o ese mai o lau whanau. Po ua le ilofo i lau whanau. Oa you're dealing with alcohol, drugs, or anything like that. And you say to yourself, you know, there's no way out. E ile awala le tua. E ile awala le tua na te au mai ai oe i le whanua noa i te tonu o le while mo. Mana tua fo o Yesu na ave umalava e Yesu o whanua noanga. Ave umalava e Yesu popole. Ave umalava e Yesu o mea i le au ngā i ati oe, ma mea e au ngā i ati oe, tu whaatasi le au re tamā, Filifilia le atua, ave ese o mea leanga, ai tā ofina o mea le lei. Ai ona o reo langa lava o re tangata ia, e mai teitango fie, e ti ngang fie. Ai sea, ona foi are lava le tātou mafutanga o le alofa i te tonu lava ia te tātou. E le mawhai e tātou o nā alofa atu le tasi. A le au noa le alofa ma te tonu ia te tātou. E whape wheo no tātou o nai loa alofa. A ia tātou o na vaai pēr i le atua. O le upo le atofe mai e whawhanga i ai i tātou. E whai mata i ala. E le na o le fia o na fia i pia lea. Po o le whanau noa. E iri taimi fo i le fia tātou i le whanau noa. Ia ai fia i le fia. Ai mana tua. O le whanau noa. O lo i ei le mea alofa fo i le whanau noa. O le wha ma whananga. Ai le whapela na o le maliu. A e whaanoa no i le taimi na ona o se whaalawe lawe o lo tupu po se mea wo o ti ai oi se whafonga o le tai au fo. Whaanonga fo le tala lea. E whaama whana lava oi e le atua. E whaama whana lava oi e le atua. E le whapena o le maliu po le oti. E wha whana pea le nganga pa ia o le atua i ati oi. Le ala fore nā e te whanau lava, te I lava ua e toi fia. Te I awa maumari e se atu le nā ti ngā. Alu watu le pua ngā la le nā sa ti ngā ai. Alu watu le whanau le nā sa sai ti ai. Ia, alu watu ma le nā whaalawe. Sa whai matu ti ngā I lo mafofau. Paila le ngā ruenga le nā le nganga pa ia I ate oe.
Ina ia maua e oe le fia le mu maleola fia i le atua. Ia o le se taimi na ona maua lava le fia. Ta mo e loa le tangata wa fia ai ngalo le atua. La le tala le tuspa i e tātou te whanangolongo i e le mata upu le. Matau li fui la tui sa mamai. Whamalolo fo i marito tase e ori to iwa. Fia lo wangalo le atua. A sauri to tase to i ave i le atua o lana whaafutai. E le tu mamaina e le atua lo tangata i le aso le nei. E alofa le atua i ati oi. E pui lava le atua i ati oi. Tātou uma lava. Nau tātou whananau mai lava i pepe. Ma nawa o tātou tina. E alofa i o le atua i ati oi ma. Po lea lava le se ma le leanga o le olanga. Ma u me fai le olanga i lo wala. E alofa lava le atua i ati oi. Le awala. Saula le tonu i le atua. E toi osi la o lo whengaima. No uho fo ia wi le nao langa. Ai ma inu le lalolangi. Nale mena mau. Leise mea na mau. Awa avea e le taimi le nana tupoi nei whalawelawe e te le fia i ai. Mala wa toe whaafowina ai e le atua. Le mafutanga. Toe whaamanuia mai e le atua. I ei whamanuia ngā le atua i ate oi le taimi le nei. My own experience. Le lau whaari atu i au tau umalawa. Sa o taa i le lalolangi, sa o fia i ai le lalolangi, i mea umalawa i tonu le lalolangi. A iri whasili whapea, ai se ana o le mauai whaamanuianga le nei, ana nafi le o langa sa o i ai. I lau lava tali le mata upu le i a te au lo nofta talo i le tua o lea. E le fina ngaro le tua e au mai le Manuia o nei, o te pule sa wā mai e ana nafi. Waina le mānei o le whainga i le tua. A wasiri i le tua o na ave ese mai o ana whaamanuianga tu ina mai e te au. Wa o te alu whaatau ngā i le lalolangi a toa. Mai le ngalua i le tua. Le ala na e toi fōi mai la i le tua. O na tu ina atu le tua i a te oi. O mea alofa sa te tau lava i a te oi. Ai anan ta ofi le tua. O na ua se le anu. Se le anu. O i ta ua le lalolangi. O na o le aadu e wha o ngā ma wha sua mali ai le taa i le lalolangi. Ai ngalo i ai le na au mai o wha manuianga. Nela fori nae, tātou te whaai ai le tātou o langa i ta tono a inga. Te mana tua lava si o ta māpea whautua ina, mana e oso mana tua whawhindi. E le whaia i so mālosi, so wola. E le whaia i so mālosi, so wola. Ai a e anga malu, ma e alofa i tangata. O na whaia le le atua. O se mea le lei molo o langa. E teimi o te nofu mo mafo whawai. E le lei titi ia whanongo longo i se o ta māpe a launga le upo le atua. Mai maupe anga pia e matala la o whaalongo le nā teimi. Au o tō nofo mawhawhau o nei whaamanatu mai e se o tina i a te au. Mana i o uso ma tō whawhindi. Ia matala fo i se o ta mā au te li te ua. Ia Samoa. E ese le mana i o mawhutanga e whaavai i rungo alofa. Ai o mawhutanga na a tātou nofo mtu e wawa ai i tātou umalawa. E mapuna uma mai lava me o mai lalo le tafu o sa tauro Yesu Keriso. Peo ina lava le taunu unga o le tangata. Anga sala moloa. Lalo lava le tafu e.
mai e ifo i le tangata ngasala o na apa leo Yesu i lono toto whaatu o le tangata i longa whamama i tangata. Ia peo le na oa ia nawa ai i leo langa, ia maso to e mafau fau to fo si tama ia le ngata le mo tato umalava. E si le tato tala no ia wae lepo Yesu tasio le tato au mafuta o lo iai popo ngam whangata o le mwhai o na ngangana ma whaalia ia e whalawi loa pea i le tō telo le tatau mafuta ia whapeo Yesu whalawi lave po le alawa se tūti ngai ia te oilo e whawhengai ma le nei teimi ia o lai e le Facebook e ma whai ona e wala au mai le Messenger tala noa. I promise I'll keep everything unnoticed, nobody will know. Ai le leila walo wala au mai. Tatu tala noa le lei, tata tala noa wha. Tuatu sina upu wha malosi. Nyoi, awale matamuli, awale manato vai. Ia nafo pe wala au mai a whaafu taisua. Ia nafo sila fia tono le. Ia lunga fo i o le Facebook. Ia tala noa. Tangata wale lei walawa fo la tutu mai ile tatala no ma tangata e mafutia ia pela le mana ira tatu tatala no nete ia ai se i vai foi ile pesele nei wa saunia mo tato ia na toe fa wa wina ile mai malu fale sola o le famoni o le Atua na faalia i luno o le satau ina ia mangalo a tato wanga sa se rofa a wei pesele sunga ilo uloto o te fa pele mateu ina oe Emilio na fetu tasilava oe ulu fale mai sunga ilo uloto Sauce fusi mai e uko mai la mamacita Wale vanga causa ili yake oela señorita Sauce casi sifa Visia uforinga Uke fa pele yake oe iyo e mauopo le makiva Kele maung felele ole langi fa pe foi aul sambia Uke ka ukingo yake oela pele wonga oe ole losa kuko kasi le fa kusa dia lo makalasi yangi maindia fa sunga uke fa basi ulu fale mai lo ala causa la o fai singa le vanga ufa kadikali ulu fale mai sunga ilo uloto o te fa pele mateu ina oe Emilio na fetu tasilava oe ulu fale mai sunga ilo uloto Taru fala maso ama fainga kala ua fionga Sako ila loa ila vale kupo e sirionga poko ya solomonga Sa mo ile la lelei male makango fie o fofonga Ukua koea ikinga ele mafaye vai Ike leonga kinge ya yo lea lo fai Kusa pepe pesi maingia fa Ele mafai Ai fa pe fea be afa fiki makua Uke kau mafai Ain't a soldier ai uke mang malo mo oi I'm addicted to you shawty like a drug Male po ke le kuri moi Yo, I'ma be your medicine and take away the pain I don't need no short relationship Just put me on sustain Now everybody wanna be the player But being with you soon to be honest little mama I'ma be the game changer Ngi se sema ngi ale uye fa lele Peyo le basa lo wa e ua malu ilo la lele Ia pepe se makau mango fa peyo ngi malung lele wa fe lele Oke ka winga o la po ka ngo foi fai mao usei yoe ulu fale mai sunga ilo uloto o te fa pele mateu ina oe Emilio na fetu tasilava oe fale
give up. Don't give up. Manuia yor tala. Is anything too hard for the Lord? No. That's the right answer. If your answer is no, you got it right. Surprise. Man, God does it again. What did he do? He answered a prayer. Wow. That's what he does for those who believe in him. But sometimes it's in the most surprising way. Look at what he did for these faithful folks. Just when everyone says it is impossible, but God is possible. There's sometimes when we look at the Bible, what Genesis is talking about, look at Sarah. Sarah was 90 years old. And then she had a baby. That's amazing. Just when no one else had the courage to even try, David took down a giant with a stone. Wow. And even though it didn't make sense, Joshua marched around Jericho and the walls came tumbling down. What's the lessons for you and for me today? Just 3 words. Don't give up. Do you think you got a problem too big for God that he cannot handle it? Maybe a test from the enemy is too big and then you say to yourself, can he handle it? Maybe a scary thought that it comes to your mind by your own way of thinking. It is amazing. Because what friendship can do, it was meant to love one another and encourage each other, but not to hide secrets from each other. It is so hard when we have friends, that says, don't tell what I did because I will be in trouble. And then we agree on. I want you to know that God is watching. And the God who surprised Sarah, David, and Joshua will also surprise you. You know, a person says that you can run, but you can't hide from God, right? How the person run? It means the inside. When you run inside of you, it means hiding from God. Can't hide. People sees the outside, but God sees the inside of the person. So don't give up the good fight. So don't give up the good arguments. So don't give up because you love your friend that much. And then you have to hide the wrongdoings of your friends. You know what it does to you? You're committing a big sin against God. What if something happened to your best friend and you're the last one to hear what is going to happen? You will live the life terrible feelings. Orichi nga ia. Mai marifale whapea. Whaftai tele Pastor Samuelu mo upufala e au mo tato umare ne tai au. Ia Manuia atu le tualau sunga marainga. Stay safe and warm. Have to leave to pick up my son from work. Yeah, talo whai. God bless. Love you all. Yeah, be safe on the road. Yeah, Manuia whenga malanga iliala. Whaftai lava. So those are the things that in life that we need to see. We need to look at it. How big God is. You know, to see God's surprising answers in prayer, I mean, it's amazing. It's amazing. Because none of us see this coming.
But we know what we ask God for. And that's why John 14 verse 23 says, if anyone loves me, then he will obey my teaching. My Father will love him too, and we will come to him and make him our home with him. God will make you his home. God make you his home. You will be. You will be. See, God wants to be your home. He doesn't just want to be a friend's house. You visit or clubhouse or hang out sometimes. He doesn't want to be a vacation home. He just wants you to be a permanent home. He just wants to give you that opportunity. He loves you. He wants to be the place that where you and him can both live together. Starting now. Starting now. He wants to be the place with you so you can both come together, agreement with answers of every single aspect of life. That is so powerful. Who would not want that? He wants to be a place with you so he can help you and bring comfort as you live in this life. For many people, this new way of thinking, sometimes we get lost. And sometimes we just blind our own mind because our own way of thinking. Sometimes, we think of ourselves less than what God thinks. But God, who loves you more, understands you better than others. You can surrender to God and let him have your life today, tonight. Allow him to be God and Savior in your life. And let him know that you're sorry. Let him know that, you know what? I have come to a point that I realize, I need a Savior and a Lord for my life. I need you to lead me. I've done so many things. I try, I read so many books how to live my life. It does not work. But help me with my disbeliefs. And you watch. You give him the time. And don't give up when you ask one time. And sometimes when we ask once, Lord, are you here? Please help me. And then you don't feel his presence. And then you give up. He hears you. But he just want to make sure what you're asking for, you're really, really sincere. Salamo. Matua malepe ale loto. This is it. Lese se awala joy fire yai. Wala joy halu lava ile tua. Pole halu ile tua. Joy halu lava ile tua. Mana tua le lofo le tua malona anga le lei. I le mawhai ona whata mala le tua i ate oi. E alofa le tua i ate oi. I taimi lava o lo walanga. O le atari pese le tasi. E vavai ei foi o le tato mata opo le nei tula. E Filifilia oi e le tua. Usimai la whaafonga. Ea wa te are tasi ni te tau sifuma le tau. Usimai la whaafonga.
sere mana i o le rofa mareanga le leo le atua le nei tai au, ma le nei tu la fiafi. Ia tonu fo i o mai mo mai le toa tere mamaro le atunu mai au se talia ma New Zealand, ia se taimi fo i luma ia o Samoa, ia le ngata fo i lea ia wa whaise maro longa le toa tele fo i nei Amerika nei, ia wa te ale tu rai tasi i le vave au. Ai le mo whai eno wha ngaro le rofa mareanga le leo le atua, pe ona tā ua mai i le tuse e beru, i le mata upo e valu, a le whai pas fuma le lua. Te le tue mana tua ina o la to wang sala. In other words, I will not remember their sins anymore. So be brave. Be brave. I will not remember their sins anymore. Whalongo fo i le whitalainga le tua mo tātou le nei tai au fo. The Bible says that those who are in Christ Jesus are not judged guilty. That's according to Romans chapter 8 verse 1. It also says that God will make right any person who has faith in Jesus. This is great news for God's children, because sometimes even when you want to do right, you do wrong. We all do. That's why God's promises are so wonderful. Promise of God is so wonderful. If you believe in Jesus and obey Him, God promised that your sins will all be taken away and that it will be hidden by Jesus. When God sees you, He sees Jesus. When God sees your life, He sees Jesus. So when God look at you, you are no longer known as a sinner, but a son and a daughter. That's a wonderful news. God sees you the one who Christ Jesus saved. Powerful. That means that you don't have to worry about messing up. It's okay. We all make mistakes. You have already won because Jesus saves you. Trusting in the promise gives you the courage to try to do the right thing, even when you know you might mess up. Trusting in the promise lets you be brave. Then when we grow in grace, tell some friends to join you in life in Christ alone. What did Jesus do for all the believers? This is what He did. He poured out water into a bowl and began to wash the feet of His followers. That's one of the lowest job anybody can do back then. In the Bible times, the road were often made of dirt. Wa pe fua umaleala, wa na o le palapala. Ai le ngata fo i lea. Tele fo i mea ola e feo feo a i lunga o le awala. Mai leo to te tono le ala. Eo to tai vai o tangata malanga. So sometimes when God sees you, He wants to wash your feet. Feet that is walking on the mud of this earth, that it sticks in your feet, the bottom of your feet. And Jesus wants to wash those dirt off your feet, so the bottom of your feet can be clean, so you can walk into the kingdom without the dirt
from the earth. Washing those feet was the yuckiest job around back in the days of Jesus. It was the servant's job anyway. But as the Last Supper, Jesus became a servant. He washed his own followers' feet, the dirtiest part of them. And he will wash the dirtiest part of you too, if you let him wash you tonight, right now, and this morning. See, sin makes your feet dirty, even makes your heart dirty. Allow Jesus to wash our hearts with his washing of sins away. Jesus will wash all the dirt away from you by confessing your sins to him, acknowledge him as Lord, and believe he died and rose again. Believe in Jesus and make home with him. Tell him about all the bad thoughts and all the bad things you did. It's okay to acknowledge even though he knew what you have done. But let him know anyway. If you pretend your heart is clean, my dear friends, it's not clean. It's dirty. You're trying to hide. Jesus cannot wash you when you double mind and you double guess and you doubt his death and his name. But if you just tell him, he will wash you clean. The next time you sin is already been forgiven. Sins from yesterday, now, and tomorrow. So that means don't just keep on going and sinning anyway. Now live the life of joyful and happiness. Remember Psalm 51 verse 7, this is what it said. He will wash you whiter than snow. That's amazing. Taimi na o leolanga e whaingata. E taimi tātou te savadi ai le ala e ngawa o le ala fo e palapala. O le vivela fo i o le oneone o le toafa le ai o se vai eino. O le munga la fo i pe e mango ato ai lo tātou tino. Miti I ai o le vai mai le tino. Ngā lala le e le fiaino. Ai o nei langona e whaamatala I nā I lo tātou o la tupu wa e manifia maua o se Manuia. Ai le ngata I lea. O le sā ili mo le malo o le tua. Awa whetalai Jesu e na te whaamamai a te oi. Na te whafulu ese o palapala mai I o vai. Whaamamai ese mai o palapala mai I o tingi vai. Taita ei te turou lava, lalo o vai ro pipi ei palapala. Mai whaamamai uma ese lava e Jesu. Fufulu mamau vai. Vai sa whaina mai I le ngā wā o le lalorangi nei. Tu ia I le ala. I le pō mane au. O vai nā o le palapala o le lalorangi sa e sa ili I ai. Ma e māsani I ai. A o vai wa uma o na whaamamā mafufuluina e Jesu. O vai nā o le tangata o le ola fōu. Le nā wa sauni le tangata fōu le nā. E ngā lue mo le mālo le tua. Ai le o le lalorangi. Le mālo o satani. Le mālo le nā o lo iei nā o le oti. Wa whaia ina. Wa whaato I lalo ina e Jesu. Le ala fore nā wa tuu iei e le tua o me leanga umalava I te tonu o le nā mālo.
au tia iai o le tangata, pe a whaina ai o le tangata, e loa ai e le tangata, ona toe fo'i mai i le atua. Mana tua foi Paulo sa fa penalo na olanga. Tau mawhai lava Paulo. Na hi ulava ina toe fo'i mai Paulo i loa le atua. Tari tonu e lo Paulo i a Yesu Kiriso. E whapena o i le nei tai au fau, e whapena o i le nei tō la fiafi. Le alofare nā o le tua i le mawhai o na ese mai i a te oi ma. Pe a moni mawha maoni la ta ua tautonga. Ia Yesu Kiriso. Talusia le tātou tala noanga le nei tū la. A vea lea ma vai fo ma le toi mafu fau. Toi fo tua i ai o lo tātou nei o langa. E le toi vava ai atu i le tua marona whenengalo. Ai o le ataina le tātou pese le tas. Ona toi fo i mai le tātou whasara launga. Ona tātou wasiasi lea i le upo le tua. Tātou whamamai le rofa. O le upo le atua mo I tātou I le nei tai au fau. E maua mai le tuse Jeremia o lona matau po iwa. O le whai upu mua e whangatau mai le sifu ma le tasi. A o le I whaitau wina. Mona o sina vainga o to oto mai lava I le tala anga o le tusi ma lona whaavae ma le mafu anga. O Jeremia, na soifua mai o ia I le vaitemi lea o le ono whāsifu ma le ono, I le tausanga o lo mana I le Mesia. O ia o se tangata mai le ainga, o se taulanga. Ia sau mai tonu ana tota, I peni a mina lata le I Jerusalema. O se vaitemi o le tele taua leo le vevesi. O iei whaftaua inga, o atu nuu malolosi, o Asuria o Papirinia. Ia toa e fo'i mai kupito. Pe o le tūlava leo lo lātou o na iai le sio manga mo Israelu. Ai sa avea lava ia e le atua. E whao ngā iai o lona soifua, o lona ola. Ina ia mamoli le fina ngalo o le atua. I lona nu.
I le teimi le na e le maliu le nei perifeta saia va aia fo i le whataunu wina e le tua o le tele o valo anga i te tonu o le nu. Ai le ngata fo i le saia mo le mawina fo i le teimi o iai te tonu ia Papirania o le teimi na o soifua mai Nebukanesa. E esa le mānei o le vaai ai te tonu o le tusile nei. I le fina ngalo o le atua e whaongai na i ai o lau tangata i le nei tūla. Jeremia iwa o le whai upu mua mua e whangata o mai le sifuma le tasi e le whai upu whapea e fieli iua la ulu masua vai. Ma o mata ma punalo i mata. Ine o tangi i le au ma le pō ona o tangata o lo nuu ua fasi o tia. Ine ua tangi o Yesu ono i Jerusalema sa whanua nola na loto ona o le to i lalo o lo lātou i loa i mea e mauai o le file mo. E whapena fo i le au perfeta. O Jeremia ua whawhiso tai i ona langona. Whai o le ita i lona nuu, ona ro lātou furitua i le tua, ai alofa fo i le perfeta i ona tangata. O ai se tasi a le alofa. A o ai fo i se tasi o le ale ita. E pei fo i o le whawhitauri i le swinga vevela o le lalolangi nei. Whatever na whailoa mai o mea o le atutupu i le lalolangi, pe a le fo i o le nei whawhitauri. Ma toe wa ai i le tua. Peitai, i leo mamafo i tangata le nei whawhitauri ua masani i ai. O lola tau lava manatu. Pau lava lea. E wha o Sofia i la langona o le musua, ye o lo ofea ngai male ngā luenga, tau longolongo, yaso umalava. E leo na o whaife au, e leo na o le au perfeta, a o tangata umalava. E pei o Jeremia, e le te tau ona tātou musua e tau longolongo pea. Tau i tangata i le alofa ma le anga le leo le tua. Ia mana tua, o i lātou o lo te te mai, o tātou tangata foi i lātou. I le whapea o le ita mai o le tasi, ona le alofa le iai o lo tau. Ai whamanatu mai pe lava i le tua, o le ngā luenga e whaavai i le alofa, ngā ngana i le alofa, savali i le alofa, a apa atu i le alofa. That I might whip. That I might whip. It is amazing. When we look at the Word of God, it tells us what is the Word of God is all about. When Jesus wept over Jerusalem, according to Luke 19, verse 41, he was deeply sad at the failure of the people to recognize the things that make for peace. Over the centuries, prophets expressed profound sorrow when they saw the failures of their nations. All of them. Jeremiah, deeply emotionally tied to these prophets or these people, feels torn, broken, unhappy,
sad. He longs to be apart from his people, for they have forsaken God. But although he distrusts them, he also loves his people. What a servantful heart. He loves them. And the thought of their destructions is terrible to him. In this is unlikely Jonah, who is angry to see disaster averted by God's compassion towards Nineveh. Yes, global climate change is referred to by some as slow violence, gradual destructions of environments, livelihoods, especially affecting the world's poorest people. Although a disaster for some, climate change is possible for others to ignore. Its gripping violence requires millions of people in wealthy countries to come together to make a commitment to live simply in ways that are sustainable for the whole planet to live. The number of times Jeremiah speaks to a people who do not heed him has echoes of those who speak about climate change and potential warning of the planet. It might be tempted to run away. Running away from God is not a safe place to go. We make sure we're running away from this world to Jesus Christ. That's our safe place. Jeremiah, we need to keep speaking, he said. Stay in touch with our emotions and remember that those in denial about violence and the potential consequences are our people too. Jesus, our light in the gloom, you have known and sorrows, our sorrows as well as the joy of resurrection. Release in tears to let us know He loves you, loves you. How can you remember the call from God? Maybe times you will remember. Maybe times you don't remember. But does it matter? God knows the time. God knew exactly the time that you're going through in this life. I love Jeremiah 17. Verse 5 to 18 also talks about this. Leli ie le faa moi moi o Israelu. E faa maina I lato uma o e la fuai a te oi. O wā ua la fuaina I lato le punavai o le ola. Leli ie ia e faa mālolo mai ia te au. Ona au mālolo ai lea o a. Wa ngai ina matua Yeremia ma ua fia mauti noa po faa maoni pea le tua ia te ia. I le nei vai tau o le fefe ma le vevesi o le fea ngai malona nuu wa amata o na masalo salo Yeremia e lana mafutanga ma le tua. O le nganga le nā po o la ngona nā e o umalava I a te I tātou.
Peta i sa whaawau pea le wala awina a Yeremia, i le tala ina o le whiau, i le whai o le whinangalo le atua, i lona nu. Ona fo i sa whaape Yeremia e tu ina atu le tala, ma le upu, le liu mailoa. O Yeremia i nā o nā aso, sa whita iai o ia i puapu ngā ma whaingta. E whai o le maa o loto o tangata, a o le wha tawepu. O tangata wala tō e whaina atu o le tautala i le mea sao, ai le ma whai o na sāba wali ai. E tu sa lava pe sai ti ai, a wala tō Filifilia ai lava le manino, ma le vaai i lato i le pui ino i lato, nai lo le ave fe au le atua, o lo o whaamanatu ia te i lato. Heal me, O Lord. O hope of Israel, O Lord, all who forsake you shall be put to shame. For they have forsaken the fountain of living water. The Lord, heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, I shall be saved, for you are my praise. Jeremiah the boy, called by God to speak out. Jeremiah, who was in fear and trembling, though he was very young, kept speaking out. Jeremiah, who spoke God's truth, which was hard to hear. Yet, in this passage we can see it is somewhat older Jeremiah knuckling down alongside with his faithfulness, questioning his relationship with God. This is what he said. I have been faithful, he says. Be faithful to me, O God. In this terrible time of fear and violence, Jeremiah seems to have doubt about his relationship with God. Meltdown. However, he carries on in saying the things which is most important for his country folks. Even though they did not want to hear, but he chose to speak out loud. Jeremiah's continue to inspire us today. People who are willing, at great personal cost, to speak the truth about their contests, bravely and with convictions helps us to see clearly. Jeremiah brought a fresh perspective to his world, discovering ordinary things, deep truth, wonderful and terrible, about our daily lives. The Spirit of God, through grace, and breathe our lives back into life. Thank God for Jesus. The new life that He breathed in us, now we receive eternal life. Let us again to live in the spring life, refresh and encourage one another. Whichever road that you're on today, encourage someone. Let someone know that God is with you. The promise of God will not leave us alone. Imagine it says that I love you, and then God don't walk with you. How do you feel? Not complete. But no, God said, I am with you, and He stayed with you. He built one home with you and stays and lives with you forevermore. Today the Lord is waiting for you to make a choice.
He's knocking on the door of your hearts. If you open your heart to the Lord, you surrender to Him, He will come, live in you, dine with you, and He will call you son or daughter. Don't we need all the forgiveness from Christ? Yes, we do. We don't see God if we don't have Jesus in our lives. And most of all, the greatest promise that's from Jesus is the Holy Spirit will come and sanctify your heart and set you apart in the old life to the new life. And here you are. You will see Him clearly. May the Lord bless you, and thank you so much for joining us tonight. May God bless you all. Until next week, we meet again. Have a wonderful, pleasant weekend. May God bless you all. Tato talo. Father, we thank you for tonight. We thank you for this morning. We thank you for this time. We thank you for your presence here. We thank you for your presence in our audience lives. We thank you, Father, for your inspiring grace. Whoever is making a decision tonight to follow you, Lord, or to call you, Lord, into their lives, we'll remember what heaven is like. God stops everything in heaven and celebrates one soul. Father, I pray for the presidents of our radio station, Sepulona and his wife, our director, Fagalilo, and his wife, and all the officers, our Lord Heavenly Father, the board of the church. Father, thank you for your love and your mercy. We thank you for all the ITs during the whole week, the broadcasters, our Lord Heavenly Father, during the week, and even our audience. Father, protect them. Meet their needs. Bless them, Father. I'm asking you, Father, in this prayer for good health. Remember those who are fighting for their lives. Heal them as well. Father, forgive all of our sins. Set us free. Father, we love you. In Jesus' mighty name. Amen.